An EU virrunden Sozialwahlen kënnt an Bewegung an Gewerkschaftslandschaft. No 105 Jahre am Denkst vun de Leiit, die op de Banken a bei den Assurance schaffen, geht spëtzt vun der Aleba lo en neue Weh, mëcht sech op fir all Sektoren. Dei politisch Neutralitéit soll dobei zum grossen Aushängeschild ginn. Jean Ries. Iwer die lächt Jozeng huet d'Aleba Munsch luch geschloen ze summen mat Ären awer leng. Vu Bankefusioun bis Feit. Intern gouft ochmoll mi hëtzech. D'Aleba haut, dat 10.000 Member so die responsabel et géiwen eng 65% vum Personal aus dem Finanzsektor vertreden. Lo sollen Neidkapitel opgeschloe ginn. Et stel den sich als Alternativ zu den zwo Äneren politisch gefirfte grosse Gewerkschaften OGBL an LCGB 4. L'Aleba veut aussi surtout couvrir toutes les délégations neutres qui sont actuellement sans couverture syndicale. Et on parle de plus de 57% des délégations de ce pays. D'Aushängeschild soll also Neutralität gehen. Für der Presse de Moyen hueten Roberto Mendolia ëmmer nees vu Konzept vu Methode Aleba geschwert, die sie an der Lächt am Finanzsektor bewährt hat. C'est vraiment une négociation fine et méticuleuse. C'est vraiment l'ouverture au dialogue social avant de sortir l'artillerie lourde. La méthode Aleba, c'est trouver des solutions très originales pour appliquer toutes les lois qui sont souvent difficiles à appliquer. Ce sont des négociations vraiment pointues et spécifiques dans des domaines bien particuliers. Eng Arbeitsmethode, die Responsabel an einer Sektoren exportieren wollen, verstoppt gouf net, dat Gewerkschaft besonnech die Jung uschwäze wëll. Fermomo leit Aleba, dat Gewerkschaft net mat dutendech vun der Tripartit invitéiert gëtt, Heispiel 20% hurt am Kader vun de Wale fir Salariatskummer. Eng Ungerechtigkeit, so die verantwortlich, die eng Prozedur bei der internationalen Arbeitsorganisation zu Genève lancéiert tun. Nous espérons que le gouvernement maintenant se mette autour de la table avec nous pour justement changer ces lois et rendre le pays, en tout cas la liberté syndicale, ouverte à tous les syndicats et pas seulement avec des lois protectionnistes pour des syndicats politisés.